conference palai tur in buat sai mek la a thok chuak tep to Mr. Joela hual ngom phun branch KTP ani sai tua lam panin a thok chuak te pa hai hian akal dona ran ngau zon patum Christian chung kwa adin pui thei ngai tur a zong pa don ni abik takin tuna ka kalsan tu he kay matan lo ni masomi ko ni tan ni ka kalsan an tan kun sibing ka kalani fi ma sual mel de wala na wang khanin asual lo alan dan ang khani lo ti khalo khebok ro o iso nei tu te an dia so wan chuan iso nei tu te an sual thei lo mo kan zuar chu ni lawa ma se mak patak tak chu ni ve ngai arin nom